uhlangana into indescribable andibonga igama lenkosi uhlangana into engachazeki lithi iBhayibheli uma bezungeza ngosuku lesikhombisa indonga zawa zashayeka phansi ngenxa yendumiso babelindile abaseJerikho ukuthi bazocijana amashizolo nezando kodwa indumiso yabo kwayiyona ehlisa uNkulunkulu wazothi lizizindonga awuqala ukhuleka nomuntu emsuku osesele nendumiso ongasena wamandla wokuyilwela kodwa uthi Benkosi ngisele nendumiso kunamaplane siwaplanile sinalunyaka kodwa ngafeza kananga namhlanje nanguJesu imini Jerikho lilinde ngemfihlisholo imini Jerikho lilinde ngemikhondo kodwa thina sihamba negama likaJesu sihamba nendumiso ojwayele uNkulunkulu ukusebenzisa into eyibunima ukuzazi okwenza into enamandla wakwakhuluma noGideon wathi Gideon uyafuna ukunqoba namhlanje thatha izitsha ebese uthatha that trumpet uzothi uphakaza izitsha ngapha ubublowa that trumpet azothi bebelalele umsindo weconfusion kuyizitsha ngapha ublowa ama-trumpet ngapha it is a confusion bathi asimalekeni nansi imphefumulo yeza kanti kuze umuntu oyedwa ohamba noNkulunkulu ojwayele uJobe ukusebenzisa into yokulima ukuze anqobe libekiwe itembe abanye bathi senzani emvuleni hayi senza ukulima ukuze kuzonqotshwa isitha cela ukuthandaza lomuntu othi angisenawo amandla okunqoba lezinto into engisenayo ngiselendumiso izothi namhlanje zungeza ngendumiso leyo nkinga yakhe izodilika phakamisa isandla sakho mntaka baba ngithandaze kunye nawe nangu uNkulunkulu wehlele wena endaweni yasemaqhobeni nali izulu lehlele inkinga yakho nangu uNkulunkulu esukile emazulwini ezele wena angazi uhlobo lunendongo olumile phezu kwempilo yakho kepha namhlanje sizothi nanga amandla asezulwini azodila izindonga zokufa azodila izingoma indonga zokugula azodiliza indonga zokungasebenzi angazi uhlobo lunendonga olumile phezu kwempilo yakho kumele usiphakamisele phezulu obaba bakhuleke kunye nawe phakamisa isandla sakho ngithandaze kunye nawe phakamisa isandla sakho ngithandaze kunye nawe osiphakamisile avela phuthumeze ngaphambili obaba bambeka izandla ukuthi nje